ارتشا ترکیه هجمارک گندو تاخن باجار قامشلویه دربیسیه عموده و تلتمره تو باران کرن و ایریشن به درونان پیک آنین ده انجام واندا ده انجام کتنا هجمارک توپن هوانان جالیه ترکیه و لسر تاخن میسلون و قناة السويس یا باکور باجار قامشلویه سه کس بریندار بون ده همان دمه ده توپخانه ترکیه گندن سیگرکا و تلزیوان لروجلات قامشلو تو باران کرن جبو آگاهی بهتر دوی درباره ده و هر وها لدور لفو تفجرات ترکیه لوان نافچیان نها هر دو پیامنرین ما زانا عمر جه قامشلو ایوب دمیر جه انقره بمرانه دما و هر دوان جی باش زانا آگاهی داوی دوی درباره ایریشن ترکیه بردوام لوان هریمان چنل جمتا بله دم باش صالح شخو جدود داني نيفرو لقام مشلو بالافريكا تركيا بي بيلوت خالكه ل سر سينور لقام مشلو ارمانج كر د انجاموي د چار او ايريش دجاران بيكات لدو هف بدرو كيتان روكيتا دمايه كيكت او ارت هناك لشكرين باريسوان سينور لور كومبون ایریشا دوا بروکیتا دن بیکات د انجاموی ده چار لشکرین ین پاریستوان سینور ین بسر حسد ده جیانا خوش دستان هر وها او دورا هنگی جی نزیکی تاخن سینور بون هن عالی زرار گشت مالباتن در دوری وی داره مال در وی ده او هنک بریندار هبون جنک وزاروکک پشتی وی او تو باراندن بردوام بو و برفره بو اگر ام دست نشان بکن ج چلاغا لگون دی سرمساغی بر به تربسپیه و تلزیوان حتی بر به روجاوای روجلاتی قامشلو سیگرکا لوی داره لراستی تو باراندنی هات و بریندار هبون و هجمارک خلکن گندین ایوی سرسینور در بدری باجار بون ده همان دمه ده او توپین هاونا لقامش لوجيكت وقت امجب وی ککر لجرنك لقناه السويس لاليدن او توبانا كدن و زرارك برمزن جهشتن مالو ملكي ولاتيان بله زانا از فگرم جمتا بگور از بردوام کر از فگرم جمتا ایوب یعنی ام دزبان بری چند روجان کومبونک دناوینا سروک ترکیه رجب طیب اردوغان و سروک روسیا ولادیمیر پوتین در سوچی بو ام زانن ترکیه جی ابو دمک هولا اپراسیون کلشکری لوی هرمه دده قالوا انجام ويك وان كوبونان تشتغل سر عرض ديار بو يعني مديا تركيا في درباري ده بحث شدكه ديار ايوب دنگه منابيسه زفقرم جمتا زانا حتى ايوب آماده دبا زانا بري يعني دوه روجنامه الشرق الاوسط اگاهيه كراغاند بو كو ارتشا تركيا جهنك نافچ ام بيجن بنگهين خول علي روجاوي تل ابيض جريسبي فكشيايا اف يك تي چواته قالوا ام بيجن سبارتنا فان يعني رادسكرنا فان نافچانا بو رژیم سوریه یا روسیه چل و هرمید قومنها جخوال لگوری آگاهیان او وکشاندنا جدو خالان جه آلیه گری سپیگو جه آلیه هیزن ارتشا ترکیه هاد بالا کرن پشتی جوینا سوچی بو لوی داره دوی باوری دنگو پیمانک دنافبرا آن هفکرنک دنافبرا روسیا و ترکیه ده چه بویه جبو و گوهرینا هن دوران بهف و پشر يعني راست راست او توبو او ايريشانا بيك هاتن سد درجاهيه سينور حتى درجاهيه نزيكي 108 كيلومتري لوي باوريه دنگو اتفاقك هي نابرا روسيا وتركيا ده وهن او خالن جهاتن فكشادن جالي غري سبي دبگو ورن رادسكرنج بو ارتشا سوريا لي برامبري وي تركي درباسي كشان دوري ببه حتى نها نديار او دبگو او تو باراندن دو وك پیش بويرن جو شركي برفرهتر انگو درباسبونه كدوره كنوب بتايبتي دمل عمود ودربسيد باشا زانا يعني خلق بيتر بحثا شد في درباري دكت بحثا ريكفتنك بلكي نديار كري يعني نراغاندي نافينا روسان وتركان داد في درباري دكر قالوا او اوبراسيون تركي كو بحثا ويدك وبكل وان هريمان وبيش وبتشا يعني خلق في درباري ده بحثا شدك
ببورینه دنگ نهات من تکار به دوباره بتخواست ببیجم یعنی ریاکسیون خلکی درباره اف ریکفتنا کت بحثاوی دکی اگر ریکفتنک ناوینا روسان و ترکان ده هبه خلق به ارینی لی تماشا دکه یان نینی یعنی رنگ اپراسیون که ترکیه قالاوی دکه پیک وره یان کیمه احتمالاوی جخوا کولانا کردی لقامش لو بتایبتی و دورین سینوری دوی باوری دنه گو هگر امریکا ری نده اپراسیونه که ترکیه و نکاره به وی اپراسیون پیک بینه و کیف خوشن هنه کی به مسئله سوزن امریکی لوی دوری لی هند دور امریکا لیت هنه و ترس سروی هنه هگر ام بیجن ج روجاوای قامشلو لملی عاموده و دربسیه حتی ملی دادکوی زرگانه گو او نزیکانا او دورانا دبن بهتر نزیکی دورین گو ترکیه 2019 ده لنافچه این سری کانی کنترل کرنه جخوا روشك كان باخ دركذا خلك في دبري دبيجن ادي ام بتشن كو يعني وك شركي تنبونا كردان بتايبتي بنافدكن هر حال و هر حال تاني كسي سيفيل تاني ام بيجن باجا في كي بهتر ددن ايوب ديارة فجريا يا ايوب اگر دنگي من تيتا متخصص زم بيجم او كومبونا نافينا بوتين واردوغان دا قالوا تانجام لسر عرضي هنا درباري او برنا اوبراسيونه كي باكروجلات سوريه سال چند روز بری جخوا باجار روسیه سوچی هفدیتنا اردوغان و پوتین چه بو پشتیویجی اوان دکلاراسیون اکوشاند بو دوی دکلاراسیون بحثا چه کربون گوتو بکو امل سوریه برانبری تروریزمی هولدان اکا هفپار چه بکن راستی پشتیوی تشتکی دیپار در نکت دیسا دو روز بریجی سرو کمالن ترکیه رجب طایب اردوغان سیزدهمین konferansa Balyozan'da ragahant ku aliyen Bakur'in Suriye'de operasyon eke çebikin yani hatta 30 kilometre derbasi hundur bibin hema devan aynı roje da cidisa vezirin Karen hundur Süleyman Soyluji bahsa biyakır u hemu sınırın Türkiye'de peşiyakwe u gotku biz 30 kilometre derbasi hundur bibin rasti ve deri Tevayı gavayem temaşe dikin, rojeva destilatiye zideti duvari operasyonu da dert keve peş. Le ev operasyon webe ve ne de şikleki çabe devi varida heci rengeki dipar der nakeve peş. Başa Eyüp Eldizani ku Türkiye jezu da plana ve ki dike devi derbare da erekirine ke gişti li Türkiye heye yani ma besta min opozisyona Türkiye li gel destilati ere dike ku operasyona ke waha berfreh li Bakur rojlati Suriye breve biçe. Salı bir arilde opozisyon rasti ev hemmu hevuldanın Türkiye duvari operasyonu da vek siyasete ka der na vek siyasete ka hundur çiro vedike. Disa do sesi do heşt revşen bir akademisyen, niviskar deklarasyon ekveşandın pekva imza kırın. Dve deklarasyonu da jidibejin ku yani Türkiye hayanaha kendin operasyon kuriye Çili zedetleri leşker hatiye kuştun. O disa daliyedin da gelle kesiye kısar diye gelin Türkiye hiç civi feydek ne girdiye. O bangi operasyon evecidik ya opozisyon ecidikin de ben xwenexin nav ve suçdariye. Jibo eci tevahiya Türkiye tevahiyen temaşe dikin de mecara wanda hiç operasyon diyar nabe. Le hükümet anji destilati bes test tene dixwaze ku operasyon derxe rojeve evici be hilbijatine va giredin. بله ایوب دیاره لهر جهه کی دنیای تجاران خلق ج اپراسیون لشکری ام بیژن سوده ورناگرن تم زیان دگه سویلان ایوب دمیر ج انقره و زانا عمر ج قامش لو گلک سپاس بودم